Nongeye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Pilot TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha no guhamuka mu byo mu gukora byose. Ese waba waruzi biri kubera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo muri aya masaha? Ese waruzi ko hari ibaruwa y'ibanga, ibaruwa iremereye cyane yasakaye yandikiwe Perezida wa Amerika Donald Trump, inama ishinzwe umutekano ku isi UN ndetse n'imiryango yose ikomeye ku isi, isaba ko ibihano byafatiwe uwahoze ari Perezida Joseph Kabila bivanwaho byihuse. Iyi ni inkuru idasanzwe igaragaza ukuri kwihishe inyuma y'ibibazo bya politike muri Kongo. Niba ushaka kumenya byose rero ugumana nanjye muri inkuru yose kuko tugiye kubicukumbura mu mizi. Niba utarakanda subscribe yikande ubundi dutangire. Reka dutangire tureba inkomoko y'inyandiko ikomeye cyane iri kuvugisha benshi. Ibaruwa yanditswe n'ikigo cyitwa COMEX. COMEX ni ikigo mpuzamahanga cy'abashakashatsi kigenga, icyo twita international think tank mu rurimi rw'icyongereza. Iki kigo kikaba gihagarariye abanyekongo benshi cyane baba mu mahanga cyangwa diaspora, cyane cyane aba muri Amerika y'Amajyaruguru ndetse n'i Burayi. Abanyekongo bamaze kubona ko ibintu biri kuzamba mu gihugu cyabo, bahisemo gufata ikaramu bandikira abantu bafata ibyemezo bikomeye ku isi. Muri bo harimo Perezida Donald Trump, Perezida wa Amerika, Senateri Marco Rubio uzwiho kugira ijambo rikomeye, umujyanama mukuru Masad Buros ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko ya Amerika aribo US Congress. Ntabwo bahagarariye aho kuko banandikiye abagize inama ishinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye UN Security Council, umuryango w'ubumwe bwa Afurika African Union n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union, umuryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC ndetse n'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba ariwo EAC. Urabona ko yatari baruwa isanzwe yandikiwe isi yose kugira ngo barebe uburyo politike n'ibihano byafatiwe abantu muri Kongo byasubirwamo. Reka twinjire mu mizi y'iki kibazo. Ibaruwa ivuga ku kibazo cy'ibihano no kuba ni sanction byafatiwe Joseph Kabila n'abandi bayobozi. COMEX iravuga iti yego rwose ibihano ni uburyo bwiza bwo gukemura ibibazo mu rwego rwa politiki mpuzamahanga, ariko rero kugira ngo ibyo bihano byemerwe kandi bigira agaciro bigomba kuba biboneye, bifite ukuri gushingiye ku bimenyetso bidasubirwaho kandi byakozwe mu mucyo hakoreshejwe inzego zigenga. Iki kigo cya COMEX kivuga ko ibihano biherutse gufatirwa Joseph Kabila bitujuje aya mabwiriza na gato. Kubera iki? Bavuga ko ibyo bihano bishingiye ku bihuha no ku magambo ataragenzuwe n'inzego zigenga, ahubwo ibihano bisa naho byafashwe hagendewe gusa ku magambo n'inkuru zihimbwa n'abayobozi bari ku butegetsi Kinshasa kugeza ubu. Ibi rero biteye impungenge cyane. Aba banyekongo baba mu mahanga baravuga bati ubutabera bwa Kongo ntabwo bwigenga, ni ubutabera butigenga guta amahanga yafata ibihano ashingiye gusa ku kirego cyatanzwe na leta iriho. Leta ishobora kuba ifite inyungu za politike mu gucecekesha abatavuga rumwe nayo. Ibi bituma abantu babona ko ibi bihano byari bifite impamvu za politike, ari byo byitwa politically motivated, ko babugama kandi ko ibyo bihano byangiza amahame ya demokarasi. None kuki abanyekongo bari kugaragaza ko Kabila ari kurenganywa? Reka dusubire inyuma gato nk'uko inyandiko ibigaragaza. Hagati y'umwaka w'2001 n'umwaka w'2019 Joseph Kabila yakoze akazi gakomeye cyane katagomba kwibagiranwa. Yabashije guhuza igihugu cyari cyacitsemo ibice mu ntambara, agarura umutekano buhoro buhoro, yubaka inzego z'igihugu zari zarasenyutse, ndetse igikomeye kurusha ikindi yatumye ashimwa n'isi yose aho yagejeje igihugu ku guhererekanya ubutegetsi mu mahoro bwa mbere mu mateka ya Kongo, icyo twita peaceful transfer of power. Kubera iki gikorwa rero cy'amateka, ibaruwa ivuga ko Joseph Kabila agomba gufatwa nk'umutungo w'igihugu, umuntu ukwiye icyubahiro n'agaciro kenshi aho gufatirwa ibihano bidafite ishingiro. Nyamara rero iyo urebye ibiri kubu mu butegetsi bushya, ibintu byarahindutse cyane ndetse byasubiye urudubi. Abasesenguzi benshi bavuga ko ubu muri Kongo hari ukwiyongera kw'amacakubiri ashingiye ku moko, gucikamo ibice
ku buryo bukabije mu bya politike ndetse no gukoresha ibibazo by'umutekano muke nk'igikoresho cya politiki. Ibi rero nibyo bituma hakenewe ko amahanga yinjira muri iki kibazo mu buryo bwiza butabogama kandi bufite intego ifatika. Nshuti bakunzi bacu rero, iyi baruwa ya Comex ikomeza yerekana uburyo abaturage ba Kongo ndetse n'abari mu mahanga babona ibintu ibi bihano byafashwe. Abaturage ntibabishyigikiye, barabibona nk'igikorwa cyo gusenya ubusugire bw'igihugu cyabo. Barabona ko hari ubusumbane mu mibanire y'amahanga na Kongo, ndetse bakaba bakeka ko hari amatsinda y'abakire n'abanyapolitike baguze amahanga, icyo mu cyongereza bita lobbying networks. Bari gukoresha rero amafaranga rwihishwa kugira ngo bagurishe igihugu mu nyungu zabo. Ibi byiyumviro bibi by'abaturage bikaba biterwa n'ibindi bibazo byinshi cyane biri imbere mu gihugu leta idashaka gukemura cyangwa yananiwe. Ibyo bibazo harimo umutekano muke udashira cyane cyane mu burasirazuba, ubukungu bwifashe nabi cyane aho abaturage bari kwishwa n'inzara n'ubukene, urugomo rwa politiki rwibasiye abantu runaka badashyigikiye leta, ndetse n'ibibazo byo kutubaha itegeko nshinga. Muri ibi bihe bikomeye rero, ibi bihano bishobora gutuma abaturage batakaza icyizere burundu mu nzego z'ubuyobozi no mu miryango mpuzamahanga. Ibi bikaba biri kubyutsa cyane inyota y'abanyekongo yo gushaka ubwigenge nyabwo n'ubusugire bw'igihugu nk'uko byahoze biharanirwa n'intwari yabo Patrice Lumumba. Ikindi gice gikomeye cyane iyi baruwa igarukaho ndetse ishyira hanze n'uburyo amahanga yitwara muri iki kibazo cya Kongo. Mbere na mbere banenga cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibaruwa iti Amerika igaragara nk'umukinnyi mu kibazo ariko ikongera ikagaragara nk'umusifuzi. Ese ibi bishoboka bite? Iyo umuntu ari umusifuzi ntabwo akina mu kibuga. Ibi bintu rero byica icyizere amahanga yagirirwaga, kuko abantu batamenya niba ari abahuza nyabo babikora babikuye ku mutima cyangwa niba nabo bafite inyungu zabo za politike n'ubutunzi bari gushaka. Hanyuma kandi iyi baruwa igaragaza ikibazo cy'imikoranire mibi cyane hagati y'imiryango mpuzamahanga, African Union, European Union, SADC ndetse na EAC. Ntabwo bikorana neza habe na gato, buri wese akora ibye ukwe. Uku kudahuza rero bikaba bituma ingufu zo gushaka amahoro zigabanuka, bigatuma abaturage batakariza icyizere iyo miryango, bakabona iri aho gusa nyine nta kamaro. Ikindi kandi bikaba byatinza urugendo rwo gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo, kuko nta murongo umwe uhari. Reka tuze noneho ku ngingo ishobora guteza inkundura ireba imiyoborere y'uyu munsi y'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Ibaruwa ya Comex nenga yivuye inyuma uburyo amahanga yicecekera ku makosa amwe namwe abera muri Kongo, ariko ikavuga ku yandi cyane. Urugero rugaragara ibaruwa itanga n'uburyo amahanga atagira icyo avuga ku kibazo cy'imitwe yitwaje intwaro y'abaturage yitwa militias cyangwa wazalendo, abacacu b'abanyamahanga bishyuwe ngo baze kurwana bitwa abamercenaires n'indi mitwe yitwaje intwaro idakurikiza amategeko iri gufashwa. Uku guceceka kw'amahanga bikaba bituma iyi mitwe yibwira ko ibyikora byemewe n'amategeko, ariko ntabwo ari byo gusa. Ubu muri Kongo hari kuzamuka ibibazo bikomeye mu miyoborere. Hari ibirego byinshi bya ruswa ihambaye, ari byo twakwita nka corruption cyangwa n'ubundi niko byitwa, kwikubira ubutegetsi mu ntoki z'abantu bake, ndetse n'impungenge zikomeye cyane ko hashobora kubaho ihindurwa ry'itegeko nshinga mu rwego rwo kugira ngo abari ku butegetsi bagumeho kandi manda zabo zitazarangira. Ibaruwa iraburira amahanga n'imiryango yose iti niba mutabaye maso ngo murwanye ibi bintu hakiri kare, bizagaragara nkaho mushyigikiye aya makosa kandi murebera gusenya demokarasi.
mu gusoza ibaruwa yabo iremereye cyane yategeshije politiki mpuzamahanga, ikigo cya Comex ndetse na diaspora y'abanyekongo batanze inama cyangwa se ibyifuzo birindwi bikomeye bigomba gushyirwa mu bikorwa byihuse kugira ngo Kongo yongere ibone amahoro n'ituze. Icya mbere basabye ko ibihano byafatiwe Joseph Kabila n'abandi byasubirwamo, no kuvuga kongera hakaba evaluation, ibikorwa binyuze mu mucyo, gukoresha ibimenyetso bifatika kandi byizewe kandi bigakorwa n'inzego zigenga zitabogamye cyangwa ngo zikoreshwe na leta y'Kinshasa. Icya kabiri basabye ko amahanga afata icyemezo gikomeye kandi kigaragara cyo kwamagana no kurwanya imitwe y'abaturage yitwaje intwaro. Iyo n'abamilishiya ubwo n'abawazalendo ndetse n'abandi benshi. Iyo mitwe ngira ngo murayizi myinshi cyane, akaba bacansho abanyamahanga n'indi mitwe yose ikora mu buryo butemewe n'amategeko igira uruhare mu kumena amaraso. Icya gatatu, amahanga agomba kwerekana ko atabogamiye ku ruhande na rumwe mu gukemura ibibazo bya Kongo. Ntabwo bagomba kuba abakinnyi ngo babe n'abasifuzi. Icya kane, basabye ko hatangwa ubufasha bugaragara kandi bweruye mu kubahiriza itegeko nshinga rya Kongo, cyane cyane kubahiriza umubare wa manda z'umukuru w'igihugu ntibigire uwo biha icyuho cyo kugundira ubutegetsi. Icya gatanu, barasaba ko habaho kwamagana kumugaragara umugambi uwari wo wose wo guhindura ingingo z'ingenzi z'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ni ukwirinda ko habaho gusubira inyuma mu bya demokarasi nk'uko byakozwe mu bindi bihugu bimwe na bimwe. Icya gatandatu, barasaba ko hatezwa imbere ibiganiro by'igihugu bihuza abantu bose, imitwe yose ya politike, societe civile, kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ibibazo byugarije igihugu hatabayeho guheza bamwe cyangwa kwikubira ibiganiro. Icya karindwi kandi cya nyuma, barasaba ko habaho imikoranire myiza kandi ihamye hagati y'imiryango mpuzamahanga nka UN, EU n'imiryango yo mu karere nka EU, SADC na EAC kugira ngo ijwi ryabo ribe rimwe kandi bagire imbaraga zo kuzana amahoro atari amagambo gusa. Ibaruwa isoza yibutsa amahanga ko kugira ngo yizerwe muri Kongo agomba kugaragaza ukuri kandi ntabogame amahoro arambye. Asaba ubuyobozi bwemewe kwiringira inshingano, accountability, no kubaka icyizere mu baturage. Inshuti bakozi bacu rero, iyi nkuru n'ubusesenguzi birerekana ko hari ikibazo cyangwa hari ukuri kuremereye cyane ndetse ishobora kuzana impinduka zikomeye muri politiki y'akarere kacu. Ese wowe ibi urabibona ute? Uratekereza ko ibaruwa yandikiwe perezida wa Amerika Donald Trump ndetse na UN izagira igihindura ku bihano bya Joseph Kabila? Ese wemeranya n'ibi birego bishinja ubutegetsi buriho gushaka guhindura itegeko nshinga ngo bagume ku butegetsi? Tanga itekerezo cyawe muri comment section down below aho hasi, ubundi dukomeze tubane 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, uraha agaciro.